ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜୁଡିଆ ଘାଟି ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖସି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଚୁରମାର। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଖଲସି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ପରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପଥର ହଟାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ରେଳ ଧାରଣା ବୋଝେଇ କରି କଲିକତାରୁ ବମ୍ବେ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟିକୁ ମଣ୍ଟିକଲ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଥିବା ବେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଧେଇ ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ମାଟି ଓ ଗଛ ଖସି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। नाटा कौन प्रतापेश्वर चक्रवर्ती स्थानीय बासिंदा। ये जो पत्थर खसी पड़ी रास्ता पर कौन कहे यहाँ किसी ना आज्ञा यहाँ निम्नमानर कम हो ऊपर पहाड़ उपर पथरटा खसी जो तार जाली बंधा होती अधा बांधि दौरान अधा ऊपर को रही जाइए जो पटे बंधा है तार जाली से पथर धसकी तले खसी तले खसी आसवर आज संभवतः गोटे ट्रक उपर पड़ा जब कौन मनीष पड़ा तो निश्चय किसी क्षति होता। केन्दुझरु आम प्रतिनिधि मोहन मुरती महाराणा को रिपोर्ट ज्योतिप्रभा न्यूज।